Mayam Bukram Zari, Dom Ningribus Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna Taram Nokjari. Haukiban Dumit Karani, Sangai Festival Manung da Koina protest internally displaced persons singna Mugi Masama Yum the Hanzage Habagi Adumba attempt Mayama Koina Tingnare, Ahan Bada Pogak Chow Ikaida, Minor March Tatpegi, Paulade, Matanga Dolai Tabi, Aduga, Nasina Muk, Gual Tabida, Lanjanadun Labor, Infaliski. IDP mayamna isayum na hanjinjarage hozik lengakna sangai festival se adum pangthoklabanina peace leire harabna yum da hanjinjarage habege adukuma attempt rally among asi amuk chatpada amuka security force ka mukhaina ki aduga tear gas smoke bombs mayam kapki hariba thogdo sreizda yamdrabada miyoi manga muka aswapan nangkre masigi manungda minor injury da Imphal East ki constable ama aduga Impact News ki video journalist Pukramam Bobo so aswapan nangki minor ni akoigi police constable ga aduga akoi video journalist ka di adubu akoigi IDP sing gi ihauda IDP sing da sokpa sidi akoina yamna hakchinna lawi aduga ngasi ki thogdo asi adum akoina IDP singji government na December fawbada adum masagi yumda hanjan halagani habigi thajaba piraba fawbada adugi thabaksi yam yang na paikpa mamita daba aduga festival da oina mayam chatpagi mamita absda penda dana hojik IDP singna admaina mogi khongchat si main lakpani aduna ngasigi akoigi episode asreisa akoina ukhalagriba topic asi IDP rehabilitation in Limbo ngasigi thogdok ngarang na han numita thokiba thogdok sina takpadi akoigi IDP sing asi yumda yamna masa yumda hanjanjaba si am thina pame hoji relief camp da leibasi especially hoji winter matams reisa phiron aduga aingba se yamna phibam chadan leibasi pamdre aduga yam wana leibasi reisa koi health care crisis psychologically mentally mayam ama tholakadore aduna isa yumda leiba habasdi Chawrabusu Piabasu Aduna quite best nina. Karam Kan Yumda Hansan Bapangadoino, Hibasigi, Chapchaba timeline, later Vida was Limbo, the Labasida, Nuaita Duna. Yamna desperate oiba dukumba attempt ni moina ngasi chatlibasi security personnel mayam leiba targasu athingba mayam leiba targasu tear gas kapa targasu akhoi yumda di changdaba yade haibege dukumba moigi kholauni aduna ngasi ge episode sida yam manu huna khana bina election biriba khoi gi panelist na ahan bada haki right makti election biri Luckyboy Lairenlakpam IDP Moreh Luckyboy taram nokchari mayai thangmada election biri oza Sapam Kangleipal political activist Oza Taram Nokchari, and on my extreme right, election biri, bana Oza Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor and Head of Law Department, Manipur University. Oza Taram Nokchari. Ngasigi discussion of Dr. Bazi Ahan Badahak, Lucky the Lakchage, Lucky Ngasigi incident, Nang Hang incident, Masina Takpadi, Aquina, Yang Pomatamda. IDP internally displaced persons mo yam desperate oire habadi akhoi irang je more than 2.5 years aduga lenga ke assurance sum piraga su adum phajalag leiba si yum hanjan bag khakta-gi natabida relief camp da leiba da su khurung chada myam issue je adum time and again dum lakli so hojite moi desperation je level je yam tina wangkhat kre lucky gi mot khatam hoi hoji relief camp da leire ise 3rd May dagi Irang thoe 9, 10 adai dagi tholokpa honare adu hoi 3rd, 4th, 5 adu dagi relief camp da leiba hawo mem yawreba hujik chahi ani makhai hele relief camp da leire ise government na piri ba khara saraga dum leli thabak haiba laisu haiba kanguna mai magi thabak ta nazaraga adu dagi swai da leiba adi private ki thabak to business kano mem je si mem je na ju mateng pangbi dana Tabak pibiriba adubu shagi shagi yumje IDP moina mangda adum uphangeba akoina ningjang aroige kauthuoge khallaga sungamdeba mangda adum shagi yumda adum urak patare aduna hujik tawraiba sarkar gi mawong matau haji governor na paleba administration gi makha da tawriba mawong matau ji yenga kan sidadi koi hena sounding phawle pro cha le IDP mem je nungai ning na chingna chenga ga noga paisa kra piram mo do nungai ning jaram mani ada koi paisa ina pibiro 100 rupees an pibiro no hajar re adubu moina piringai dana 400 gram per day do lupa kun dei sap ta par pire kai no sigi poche former chief secretary Vinny Joshi na soi tawraga piram ba locator ma pa ne ba popular government palingai da minimum lupa samadi IDP
IDP amamgi pigadamni haiba hisab to adubu PR la kan sida hekta kangkhong chai gi batare adugi pen dam le ngai da sangai festival long tawni hai chale ada 2023 da sangai festival tawgide 24 da su tawgide popular government le ngai da 25 to kai da boida namna tawsala ije IDP mayam na wakale akoi hadi festival se tawbasina mara moiraga akoi Manipur thoiba awana irang si mayam je mapan gi mina uba phangaroi akoi awa mayam jo government of India na uba phangaroi government of India na namjan na ba Manipur se santi leire haibe mongdu utnabai damakta namdana tawba sangai festival ni haraga IDP mayam na haire boycott chu tawre IDP gi boycott ta kokomi yaure Manipur gi miyam support taw hetare manamdi date 21 dagi haugiba sangai festival je ngasi bawo yengbada adum mi chawnga phana changdri ba punna ticket pudi myam hana online booking tawna gi ba myam laigre adubu on ground da changaga yengbude mi chawnga phana tin mangam de main venue marwen hata kang jebuna main venue mi chawnga phana tin mangam aduna tapkadi miyam gi support lay solidarity with IDP ado aina lucky de khangjaning baji isa ju dum pawmi ama oina leibani na IDP singi sentiment je pawmi oina ju leibani na hena mayam dagi khangbada isana hena khangba helam dong mali aduga akoina TV discussion tawba aduga isana ju pawmi ama oina sigi IDP gi issue mayam je paw semba khotba si mayam tawbada lengak or relevant authority gi side tagi di action khara da or lokhatle habagi mami di tabra tadabra hoi tadab na te tai government popular government le ngai da su tawrami PR da su tawri resettlement tawna ba kan na honari former chief secretary PK Singh na lawrame July October December resettlement tawni rehabilitation tawni haraga July oidre October oidre hujik last one December ne ngai doji hujik su IDP sing khara official sing unaba chapada DC ga chief secretary ga home commissioner ga unaba chapada December da peripheral da leibje hana resettlement December bong nong resettlement tawna bo hotnari habne adubu hujiki dolai thabi village hatare ko sigi manak sida laiba IDP khara gidi paisa je yum sana paisa di changan greba government na kap greba adubu yum sabi chatlan deba yum ja da sabi na su leiteba paisa di change somna kana da yum da leitabni na atopa extra money sen thopom leitabni na earning leitabni na pire paisa do nungti gi awara pa no magi ana yaksalakani adu da sumlo sengi yum sana paisa do leitreba hujikse paisa di kai thokre account ju changan gre but resettlement tawna bi damakta resettlement tawba haje yum hana sar matung chang adu yum saba changhandri sigi maram di kari gini habag adu huji pawgi na government adu gumba PR government or bureaucrats me amna amma taw karim ngang da bi thamme ba punna yes resettlement loan na tawe loan ma pham khara da tawi masing yam banate loan na tawudi haure adu maximum ona loan resettlement tawudi udri yes jaga khara leba haidok pa yadaba resettlement tawudi haure adu hujik lai sidadi openly government hujiki PR na governor na pale ba administration makha da resettlement tawraga su lauk thokpa ngam de moi lolaga tawe ba kaino di counterpart na kano lakadra react torokadra okay so is the lucky de khangjaning basi hoji resettlement je hoji communities animak displaced tawbani na kan process packet patar su directly yum changa ga yum sangba khotpa adugumadi tawhande mogi manung da keno malaiba mali habni na resettlement process si nakal amorom da su phajana tawbi da badigi hena confrontation tholakpa yai habagi mami leiba jala yes hadi total 60000 plus IDP leramine ado PK Singh na chief secretary oringai da man hairam 3000 plus resettlement tawgre hojik relief camp da leje 57000 ne hojik 57000 da PK Singh chakra matung da mu hojik le hoiba anabu chief secretary governor na pala matung da yes resettlement amuka tawe loan na tawe phong na tawde loan na tawe haidokte sida tawi IDP sing da khangan bam ta leite akoina pawmi mo orogi phawna jaba link le jaba jing source mayam dana haijar khangalak pa wane resettlement di tawi but vast oina tawde IDP mayam na pami ba thuna hanjaning bagi waham ji kano leite ado huji pawgi ona ju relief camp atopa periphery da leiba mayam je attempt budi tawri adubu mai pa khadar mai pa oda di khangde IDP sing no je hangi wahang je highway bo hang bangam dana kamai resettlement tawdun hai wakhanam leigre large number of security forces Manipur thazalaini more than 60000 central government thazalaini Manipur ki thadabida Manipur ki tharagadi 1 lakh maya lairabne ado just 25-30 km gi stress se ngak ngamdeba kai do mai da makta hoji phaw matam lori bano habi highway bo hang bangam dragadi how to resettle Moreh Churchanpur Kangpukpi sine bang kano na IDP me amna hangise aduna pen da bagi
तौरीब संगाई फेस्टिवल जे तौबीरनु अखोई हाना युम हंजनबगी हाना कोक पुथो हाबने जस्ट पुंजलो फेस्टिवल दंगा वे मोता पुक ब्यूरोक्रेट्स मैम कोक पुंजलगा अदे पब्लिक का जो ताना दे हुजिक लाइबा गवर्नर लेड एडमिनिस्ट्रेशन जे पब्लिक का जो उनारगा ताना दे हाउ टू रीसेटल हाबजे मोय वाखंदा मोयने तौरगा मोय खतंग वरी सनारगा यारानी है वाखंदा लेबा ओके अदोदि वन साइड तागरानी मैतै रीसेटलमेंट तौरे असोम नाकंगी अतोप कम्युनिटी साइते मु सावरानी असोम की तौरे असोम नाकंदी सावरकनी अनिमक कम्युनिटी अनिमक उनारबा मतुंगदा इंटेलेक्चुअल मैम लेरमगनी IDP सिंग दजु प्लानिंग लेजरमगनी आइडिया लेजरमगनी if government do this government sim tawragadi akhoi si khongthang thang be si hanjan be ai ai wakhan ama leigadabane adubu IDP sing da jutana de civil society jutana de Manipur gi laigriba retired bureaucrats me am lai intellectual me am lai amata thana da bidamo gatang tawlai budu di resettlement je adum question mark on laigini hata thank you lucky am ka lak chage mathang ge wanga si hak oza Premananda lak chage oza legally yang pamatamda state government or central government gi moi gi damakta ju obligation or certain timeline ama law gi makha da ju leibra hadi IDP singje si timeline si bhaw gi manung da di moi se rehabilitate togadam ni natraga di legal gi law gi makha da yade haba dukum leibra sigi katang Manipur gi si luine law su ai line law su ai ko aduga sengbati si moi gi right ni law sidi very clear ni khoin hajalu ja pote ko supreme court ki ruling ga su leiri aduna sigi matang sidi law is very clear di kaino kanda khoi ngarang na handa tawgida ngai ri ko khoi samvidhan diwas na constitution day na tawrise 26 November si tawre aduda khoina khanane na bu su yawre aduna magi mayum da changba aduga lambi chatpai sidi law da dum pijaw po ne ba ko aduga madu thingba sina aina yang konna aingon surprise ori sina chatpagi di yauri thingbagi lodi leiti haidi lambi highway si chatpa yai si highway gi eksu leire ek erang tu oga akoina constitution si dang akdang India si the constitution sina rule tawrin governance by the provision of the constitution ne the president rule ga lai si su am nokning bwane president rule lai nokning bai di no haibane wari president rule ai si ki magi main kaino di 356(1) si clause 1 si pa yom du si state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of the constitution ha kane ko PR lai se du gi ne state government si constitution ki provision gi matung ina thabak to bongam dre aduna president rule si lai ne Delhi la ki pai ne ko pai ko be khong lak pe train tok pe adu lai ne ada khoi na mo hauji hang du sina president rule siki magi primary function ji kavidona kanda still we have government lay president rule government am and siki government sina in accordance with the provision of constitution when moji tawribra tawna bane mo PR thamai se PR thampagi main magi kaino si objective ji kaino ga state government si constitution ki provision matuina thabak tawlu an thari ne adu lor kan PR lok thok toine ko adu luri sina PR mark sida su akoi big question say whether state government is carry on its function in accordance with the provision of constitution state government has hide PR government has in whether PR is carry on its function in accordance with the provision of constitution sine ai argument na moi se tawde sine tawde di kaino kanda akoi constitution yaw si yam lam chapter ga su fundamental right ki pot ani mu sa to yeng bi article 14 equality before law laite khoi sida article 14 is very clear ni state shall not deny any person equality before law or equal protection law within the territory India hai ne ko haidi swai da leiba mi siga akoi reasonable classification tawrabra imphal da leiba swai da leiba kangku sina chatpa ya da ba swai da leiba khina chatpa ya ba ta ga di equality si violate tawin na to adagi di made khatang mu la ga article 15 jawi 15 ja khoina kya pan de adaina phaktu go pa 15 ju violation prohibition of discrimination on ground of religion race caste sex or place of birth ada khoi sida religion gi matung ni thingibra chatpa road ka chatla lu hai road ka sam thinga di yaw sai ki highway ek tu okanda road ka sam chatpa ya thingba ya di hairi discriminate to bo yaro hairi in on the ground of akoi religion race caste sex or place of birth akoi swai da pu bogi adai da pu bogi khoi chatpa ya di bra hai bogi question number la ko I think this is also violation of article 15 ni aduga ya maru oi bana hoje khoi tawnari ba khoi ki intern displaced persons sina mai maram da magi mayum da chachage han haibada thing is masi violate to law ji kaina kan da khoi gi
article 19 the 6 freedom taruk yaureba ko aduda more protest is a part of freedom of speech and expression aduga mayam seju right to peaceful assembly without arms and yaujariba ko aduna ai khambada khulai paidaba mi mayamna assembly tauba aduga moi protest size a kind of si expression express to mo yaning de police program do hai ne ko masida khut ka tha basidi lo di yade kari lo di khut thai noi khang de ko ai de ai de hojiki mo gi rehabilitation to boze lenga ki mo gi obligation ama kan lo gi makhada hoi conflict na maram ga displaced to khre displaced to boze chahi time periods regi hen displaced to ga thamoi da bani time period sigi manung da moi je hanjan han gadabni haiba adukum legal gi provision lei lo leti di India Pakistan to bodai da di lo sema mi ko adu gi lo to khoi sida apply to ya de du action du sida lo leti sida government hanga ki ad hoc policy ne ko adu ga seng badi lo leti hara ka constitution sina highest law ni na ko adu aina haije na sai gi protest to bosi su lo na yai to boda bu khulai pai badi ya de pudon khulai pai na police no mai kapsalak thana ade yotum thangtup langchala ga di madu da police na akhoi gi on safety gi da mukta khuthabani haraga di minimum force na bani khotpani haraga di ma reasonable oiba ko adu natabada hekta lakpa da phuba chaiba nga ngo su phuba handaki episode nataba mi khre mamang na tawgi dana ko adu di police is law enforcement is law violate tawri ne ba sima very clear ni adagi di ai gi yum da chacha ge haibasi kanam ai na nam nokni na sigisi order ga leib jala ba noi chang ba yaroi thingi che whether there's order later na police lambi da leiba police na hekta army du na asam rifle na traga central armed police force na traga Manipur police na traga any force amna hekta nang chang ba yaroi se thing ba yar sinida ko MP buk thingi dana ko member parliament order later thing ba yaroi ye mama marak ta gi order am lakta yar ministry de laibara na traga khoi gi state ki home gi commissioner da gi security ground chang ba yade na order gi wari de ku chan sana dribo ko chang ge tawi chang ba yade thing sida tawle aina di kari order mi mu lambi bu sat pa yadab sibu pithribi de leipote ha nangi on safety sachaba wari mne ko aduna sat pa yade ai je kari de gi sat pa yadri ai am very surprising sima si mana kayam ta hangde karamba order kanana sat pa yade je hai no si hangbom change basi kanam ta hangdri even MP bok ta changbada mafom de gi changba yade ma handore ai di matam do hangning bani nang order paibra na ai changba yade je kai gino ha adu mathak action logodom mi bu ta sat pa ji thingba ya porose adu action game log dev adu na khoi kaino to akhoi tok pai wakhanda show us order hai baduma ade amorom da khoi gi kari buffer zone ba zorang madu legalize to gi type ta la ibra di facto du di jury gi type ta la ka dori bra madu su big question oiba aduga citizen gi right ne citizen gi right to life article kano da 21 da yauri ba ko adagi nga sai haije gi article 19 da yauri ba right to akhoi gi movement throughout the territory India se 19(1) AD ni adu loga amu yauri right to settle in any part of India ha e da mu yauri and 19 gi 6 freedom si totally violate tawbani article 29 right to life personal liberty ga right to life ko si except according to procedure established by law natraga di mat pa yade ba ko oza hojiki article 21 right to life masi je kadona state lengak na hoi every citizen the my right to life and is minor later banina protesters singna or IDPs singna moina changjage habada masi thingbam thokte hairi ozana aduga but security force na thing baje order ama later ga di thingam gadra swai zida ozare khangjaning baje karigumba thingda bide changhalaga karigumba nuai taba thokdo or incident ama tholokpa taraga di adu so muka right to life ta muka attack to war kadorimina state lengak se or government je marakta chappaga leirabagi phibam oibana sumaina oibazala how akhoi sidi government security pigadabne government gi state government or central government or mogi primary duties kind of life ne property ne aduga security pigadabne people singsida mipung khuding ma pudi security piba ngamdabne kayong kanda mi halam kholam ma khoini thengne adunabu law the right to private defense haidana masan ngakchanagi ama pirame ba ko adugi wari ne aduga hojik thoiba sidi very clear ni nongai paiba kanguna akhoi gi landare adagi mi hale ethnic cleansing tawre Moreh da Champur da Kangpokpi da koi lui khangabane ko si khangba sidi changbagi right lere moida thingbagi right leite adu thingbagi right kai lai no khangde sibuk to koi thengna de changba yade si leite adu du crime state na to crime ni police su mata case bu thaba ya niom de ai changje yum changje nang chang yade se what is your authority kai no hangdau ne adu ga moina protection pi dau ni moi protection pi bang moina protection hoji kapai kholai ba to asai protection pi ba yai na ko protection pi ba gi room ji mu choi leite
अखोई की मफम दुदा बंकर का साबदु बंकर दु अखोई की कुकी की लालौबना नत्रगा सस्पेंशन ऑपरेशन नत्रगा मोय प्रजाना सामोता आर्मी नु सार ले दोंग दुदा यान बेरा लेबा टेररिस्ट सिंदु अदाय दुदा एनकाउंटर तौरगा लोसन बिगदबने बसेंबदि को माउस का की हुजि तौरिदना लोय साइन तौ लोइदोरे अदुना अखोई सिदा अदुना कैम तौदबनि वाखंददि मोयना अदुगा अमना अखोइना सिदा अखोइना हंगबो याय इंटरनेट डिस्ट्रेस पर्सन सिंहिना मोयना एफआईआर का तौबा तौदबा आई खंगदे आई हैव नो आइडिया अखोई युमदा संजेगे तौबदा खुलाई पाइबा सिंग नत्रगा मई थाना खोटना खोइदा समाय तौरे अखोई सी मसी मोइसे क्रिमिनल इन को मोइसा क्रिमिनल सिंग समाय तौरे अखोई की हली सिजु क्रिमिनल इंटिमिडेशन कौरे अद इवन लंबी जबदा थिंगी दिसु आइन दा हारगदी रोंगफुल रेस्टेंट कौवे आइना लंबी जे राइट टू वे लंबी खुदुंग जे चटपे यावे राइट टू वे ले अदु थिंगक तागदी मदु रोंगफुल रेस्टेंट कौवे बको कनातना रोंगफुल रेस्टेंट तौबा यादे लान तौना खोतना तौबदु सेक्यूरिटी गाक्तंग तौबे अखोई सिदा अदुमति नते लान सु तौदे हुजि कैसु लान दु अमु तौबोय वानी खंपरे खबे खंगदो खंगथोक तोपने अखोई सिदि मनुंगदा बिगर कॉन्स्पिरेसी म लैबरा हाइबगे अखोई चिंगनबा म लाइ हाइबनिदा अदुगी पोतुनी ब्रेक ममांग राउंड 2 मुलाक चगे राउंड 2 दा होजिकी कनो लीगली अप्रोच तौबरा तौदबरा अदुगी मतंग दा खंगजगे अदु मथंग असे है ओजा कंगलेपाल दा लाक चगे ओजा होजिकी सुमाइना ततना हदक थोइबा कॉन्फ्रंटेशन मैम जे मसीना ताकपदी IDP सिंजे डेस्परेट ओरे युम हंजनिंगे मोगी कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मोगी राइट टू लाइफ ता नाक्तरे हेनो ओजानसु थंबीरे अदो नाकल मरमदना लेंगाकना हारिबसिना होजिक पीस से तपना तपना दुम हंजलकले होजिक मी म्याम फागले खुलाई म्याम खोंगले फेस्टिवल भवन माय पांगथोकलबनिना अदु अनीगी ऑपोजिट की सिंगी अमल लैबसे स्वाइज इज द ओजादे खंजनिंग बजे लेंगाकना peaceful environment amal leire habase tam tamna hana sagat ke hana khan bazala natraga mit utchai bane logudori Manipur da khoi gi lengak na tamdu leita ba ma pubirak pa ja sidi yam pa me haitare myam ge pam ba je du ne ba to bu myam da utchai na ba gi oi ba mong ma da sum sin ba du di masai gi leiri ba myam jing si yam ka hena वारा अवनीना होगी बच्चे अनी मखाई अहुम सुजल कदौरबनीना मियाम सिदैदा मदुगी केनो मलाक हाई तारे अदुना अखोगी हौजिक से अखोइदा IDP सिंग IDP हाइब सिदैदा अखोइदा मसाई अखोगी केनो नसु अखोई मरुप लकी बोइना सु हाइबी गिदो 60000 ना हाई इवन इंडिया की पार्लियामेंट अखोगी ऑनरेबल MP नसु IDP 60000 ना हाई इवन अखोई स्वाइ सिदैदा सुदम 60000 जे हाई अद आइना लाक्चनिंगे बा नैरेटिव फमदि कैनो दा तसेंगना मुरेदगी चलेइबा चोचामपुरदगी चेलागा तंफाक्ता लेरिबसिंगसे सिगा इम्फाल मनुंगदगी चेनगिरबा चोचामपुरद चेनगिरबा कांकोपीसिंगदा चेनगिरबसिंगसिगा अनीसिगी खेनबसे अखोई यामना तयांग तयांग नखोइसे वहां थोकपिएबा इम्फाल जे मोगी सेकेंड होम नेबा मोगी फर्स्ट होम नतेबको सिदगी चत्खरिसिंगदो माइ मेमदो लेगिबनेबा चोचामपुरदा लेग्रिसिंगदो माइ मेमदो लेगिबनेबा इवन क्रिसमस की मतमदा स्वाइजदैदा लेरिबा चिंगमी चिलनाव मयामसिंगदो मागी मयुम मयुमसिंगदुदा हल्लगा लेजरुयेबा अदुना IDP सिंगसिदैदा याम अहेनबा मियंग थमगदबा पोतसे नसाइगी 60000 हाइबा वाहन थोकतो चटखरकांददैदा IDP सिंगदा फंगबम थोपा मागी राइट सिंग कैगी मयामसिंगसिदैदा खेनबा मलाएबा अखोगी कोथा कुनौदगी चेंजरइबा मीजिंगदो मागी सेकेंड होम लेतेबा मागी चंजबम लेतेबा मागी मयुमदो आदा लेबा अदुगा हौकी बेंगदगी ओइगेरा अमदगी ओइगेरा चेंगी बिजिंगदो मागी मयुम अमम लोइ ले कांकोपीदा लई अमदा लेबा अदुना अखोई कई हाइतारे अखोगी ऑनरेबल MP नबौता कैनोदा हाइबीग्रे पार्लियामेंट दा 60000 न सी अरानब नेरेटिव फमने हाइतारे इम्फाल मनुंग लेरिदो सेकेंड होम नेबो मोगी ओइबा परमानेंट होम दि आदे लेसेबा अदुना तंपाक्ता लेरिबा मैतै सिंगसे सी असेंगबा IDP साइदो अखोगी तंपाक्ता लेरिबा मयाम सिंगसिनेबा अदुना ने मोइना अखोई युमदा चचरगेन हाइरेइसे अदुगा आगी मी गैना अखोई युमदा चचरगेन हाइरक्त्रिसे कैगिनो दा सी मोगी बिजनेस तौननबगी नत्रगा मोगी तौरीबा थबक्तुगी नुंगाइननबा सेल पाइबगी साजबा मयुम मनेब युम मनीजिगी वाहनथोकसे ngasi Manipur myam da seriousness ama lowdragadi ngasi IDP myam horibe ihogji wahanthok seju lana chetkaneba aduna hauji
IDP ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯥꯛꯆꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ IDPs ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯝ ꯑꯃ ꯌꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPs ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯐꯥꯎ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯐꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯒꯗꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯉꯝꯖꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯐꯧ ꯁꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯈꯨꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤ ꯌꯨꯝ 100ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ 100 ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯑꯃ ꯁꯣꯃꯨꯡꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ 15,000ꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ 45-50ꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦꯕ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯀꯣ IDPꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ IDPs ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯈꯛꯇ ꯁꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ IDPs ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ IDPs ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯔꯛꯏꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ IDPsꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ IAS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ IPS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MCS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MPS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MLA ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ CS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ Okay. Thank you, Oza. Ozana, another angle ama puthokpirek IDPs kanino kanano in context with Manipur conflict, real IDPs kanano habese Ozana highlight awire. Thank you. Amka second round lakjage. Mathang da lucky da mung lakjage. Lucky hozik government ke side gi di December fawagi assurance ama piri base. Masi IDPs sing na di masi thaza ribra or what is the ground reality inside relief camps? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯖꯁ ꯎꯅꯕꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯝꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ IDPꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ IDPꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯁ ꯕꯔꯕꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯎꯅꯔꯨꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ IDPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯨ ꯎꯅꯔꯨꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤꯁꯨ ꯎꯅꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯎꯅꯩ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣꯐꯧ ꯉꯝꯗꯦ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯚꯔꯕꯦꯜ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯐꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯗ ꯌꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛ ꯆꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯒꯩ ꯌꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯗꯦꯠ 20ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝꯗ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯒꯥꯎꯆ ꯑꯦꯈꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2ꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯩꯁꯦ
अखोई लेप्तना अखोई युम हंजनद्रिबो की एश्योरेंस रिटर्न एश्योरेंस अमा गवर्नमेंट की साइड की गवर्नर की साइड की चीफ सेक्रेटरी साइड की पीद्रिबो की दी कोई लेप्तना कनो संजनगनी संगाई फेस्टिवल लोइग्रसु संजनगनी हाइबगी वारे अम लौना भातारे अदुदना प्रोटेस्ट दम चथागिगनी गवर्नमेंट ना खग ताबी बमदी दरकार लै ngasi gwal tabi de tawre ngarang ngahan dolai thabi de tawre phogoksa ekhai tawre chief secretary la o home secretary home commissioner la oba natraga governor la oba wai chana oba nata dc tharaga wai chana oba no irang hauranu please akoi sigi tha natraga sigi chahi jida noi sungsoi soidana resettle tawrani noi gi security phasana piraga resettle tawrani haibagi wari chana bam ta leite ada haiba manipur gi governor logic lai se chusampur de chatle idp sing unadana pi yam kana tawe adu tampak ta leiba relief camp sing da satpadi ude as a paumi yang ko matam da satlo aina hadi madi security me amdu loine na facility khudimak ta laigram ni na facility nuaina laigram ni mon de nungai greba just ma retired is officer ni ma cham na hadi ma manipur da suti lakpa sa mana ga hata hujiki situation ji matung ina di governor je is secretary home secretary parma matung government india parma matung manipur da nang suti chalu so nang retire or mina nang matam kar wan tawro mina nungai ro hai mong da lakre ke no di popular government na saramba popular government matam da local lamba scheme na ta anau scheme am da puthok palai te anau scheme am da puthok palai te praja ga samina palai te idp ga unab palai te karim dau de hatare cham na hadi ma do lakpaga siroi festival tawre siroi chatle mathang festival khuding ma attend tawe ba ma gi hujiki situation ji da di ma cham na hadi harau kumai manipur je art and culture da rich ni da festival marang kai ba lam ni haiba mong da koi ba lakpaga festival yaw ba lakpagi mong da lai greba idp gi wendi hope am ta lai te hatare Thank you, Lucky Boy na tapi bazi hozik IDP singi marak tadi December fawo da changhan gani habagi assurance pi bazi masida kem thazaba leite aduga protest will continue sangai festival logi ba targazu until and unless lengak na written assurance timeline ga loina na rehabilitate to bigani habe government gi side gi piratri fawa protest kani habe warep lore habe gi wafam duni mathangi wanga se ha oza yumnam dr yumnam premananda lakchage oza oza legal remedy di leibra sai mamang da oza na panbi da idp singna complaint to bolai grabra legally approach to ki bolai grabra habe mai wafam lakpa da kari di to ya bagis ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤ ꯂꯣꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯂꯦꯚꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯅꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯇꯥ ꯄꯥꯜꯂꯒ FIR ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ FIR ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯔꯛꯇꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯒꯦ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯤꯟꯈꯤꯜ ꯂꯩ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯅꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯀꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯅ BSF ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CRPF ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯧꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯠꯇꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤ ꯇꯥꯅ ꯐꯨꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ
full security pigado pira kanda adum 1 week ta dum irang loire du da chalaga dum mafam du lehelani mi sing do moy makai sabirani adu state loine compensation pigado ni moy compensation pigado ni rehabilitation tawgado bani resettlement tawgado bani masi moy gi right ni adu article 300A and A haiduna su constitution yauri sima so koi khangmo changi madi fundamental right nate right to property is fundamental right oire hoji ti ada thamgre 300A sine kai ha kanda no person shall deprive of his property maise aduga saved by authority law law letana magi property deprive to yaro article 300A da haise adudi moina tanthoi du law ro wari go adu so da relief camp da IDP am le moise every family je police station chalaga complaint tawraga legal gi help loba haibisi FIR tau tare criminal da tawga na khoi smai taw khoi jume tan thore tan thoi ba daku darang jing geng sing phabiu punbiu akhoi yum da hajalan biu security pbu en moina tha tare sima adagi IDP mayam sna dugi FIR mayam tawra adagi amana represent tor su yaidna ko mi amani tawga adum mafom Moreh gi ama mai tawga tawbi aduma adagi sarkar na pharaga di sarkar na phardi kai mani ngai tre ha jaga da bhatam ni wa bai wane moina cognizance lawraga daku dara moina terrorist ni haibi da ta ka su mi gi mayum thugai ri banoi pai mi tanai du di crime di natro criminal ne adu singu matakta dandi pigadabani adu chu chathadre ani sima criminal aduga civil law da chatlaga na public law da chatare public akansi bokta thengnate internet displaced person nungai te ko ai sisu akhoni yam kan emotional chachade adugi wain ro moi gi sidi magi leibak sida akhoi internet displaced person haibani sidi refugee ni moji akhoi gi supreme court na Mena Gandhi 1978 haurin hairese life basi kaino ai saije bodo no person shall be deprived his life and personal liberty except according to procedure established in laws article 21 eva adu your life see supreme court arthar mada hojik kan te ko thai 1970 ta 1970 Mena Gandhi again unit india adu da han baji da supreme court haire life basi kaino kan da live with dignity heaven dignity mo lo ni hing baji life ko mere vegetable existence akoi ge ju do le do maina ko ma gi kaino khara piraga lupa chama tra adu marfu handare ba kan adu mo khara piraga sum hingan ba adu gi life tu my dignity leite haba adu di life natre haba supreme court se life without dignity is life nate mere vegetable existence mere animal existence haibani da aina khambada masi tawba ya basi hojiki tu ma criminal gi side tu ma aduga nakal amadana khoina tawba ya basi article 32 in yauriba constitution da right to constitutional remedies hedana masi makhada supreme court direct satare high court ka chapiron direct supreme court masi mipung khuding da right ni aigi right to life leitre aigi equality leitre aigi sixth freedom article 19 na piba right to settle any part of India right to free movement leitre right to assemble peacefully leitre na masi ungtang supreme court na bichar pbu haibi ko supreme court na haide loire supreme court no tawthak hukum du di chana da ba yade kaino adu tawri contemo court sa dun government loi kumai ta doin aduna article 32 resort to bai supreme court ta ngamdraga na IDP sing si thim iraga haide IDP ga di khoi sidi tolabadagi tolaba puk ai or tolaba kanghu ne ba ko moina kadai supreme court chatana lupa lakh manga karo tara ngamdabanina si thimi da su yai si letter petition kawai letter petition adi laira ba ngamjadra ba a da leiba duna kadai da supreme court delhi chalaga okin kapil civil jume ne thokra adu ju karo lawim laktram thoi lawim adu di ngamdabanina khoina letter petition na supreme court ki chief justice obi any judge of Manipur this yorina akoi ge court so yorin ko sahib so mangonda si thima thabe masi nilawati behra haidana apawa case 1996 87 adu supreme petition thagi within how many days adudi laite depending on the situation ground situation matungina adagidi gravity of the situation matungina supreme court na letter petition du letter tharchi thi tharak podo ko court so thim thau ju yai ba ko ma chatne ba nilabade behra chamane mai masadu kanu police custody de sigibagi ma de kai hai lai asu hai tabnina ma ge maronda urisa ge maronda mana iraga moigi just ama thagi bane ba adu si thi du writ petition on thoga supreme court na judgment am order ta reba mai tokna akoi gi sinasu india chief justice ta natragana manipur dagi natra north dagi any justice samada chithi irasu adusu process samane ba ko aduga adusu to wiragana high court ta 226 ki makhada high court da chatare akoi yumna chanhan biyo akoi kaino khoi to our whether we are living or dead mo si ai di si be hingba mo si ani ji bab ta de whether inter displaced person ji huji hingi ba si ribra ji angon question hangbada akoi lo da yenga di mo si hingdre kaino dignity leitrabne mo si hingdaba asi mayam ko chapane mo tok ji ai nungai te da
maning tam laibak adagi akhoi na ngarang na han tawrisi India is we constitute India into sovereign socialist democratic republic ka haira du loga mu justice social economic and political kind of amu haira liberty of thought expression belief faith in worship kind haira aku nu munai aktre ba adagi equality status and opportunity ka haira the paternity assuring dignity individual ka paga haja le ko ado si gi por si leita benati law haibum lei aduga akhoi na khangbi gadabana Supreme Court se kaya na kan ge har kan da ma di article mi yawi ba masi article se article 142 ko Supreme Court no ya graba Supreme Court no people direction ji kanam se in da ba yade aduga Supreme Court na any judgment pass over ngam si ji kai da yaw kan da article 142 Supreme Court can pass any direction can pass any order or give any instruction to any person and that person should follow the instruction of Supreme Court higher than article 142 the yawi to do complete justice sama lang na ba suma power se atopa Prithvi Court America Supreme Court bu leite England Supreme Court bu leite akoi India constitution da 142 yawi mine ba ko aina khambada akoi na su khada na raga legal instrument legal longest hand law ni hai ni ko aduna adugi potuma akhoi na tahoni haidi fight say we need to fight from different angle phangdrabani na government taubudu government na kasu hoji pokta moigi aidi law sembi haijabane assembly lai ngai do law sembi hai law sembi dre law ma semoro di law du makha loi fight tawi aidana law ma sembi resettlement rehabilitation amasung akoi compensation gi ek am pass tawi hai bani ko yang ko takpani adu tawbi hidre adu government so hoji ek letter ko ordinance ma pass tawi tawbi de adu letter ko su policy amoina declare taroga frame sigi makha oina ko blueprint ama ko plan and program timeline piraga dak adu su kaim tawti hoji lei sidi blank da aduna limbo numbo tawri se impact bina blank da thambane blank thamta gadi khar lega sum equation saidana adum khalaga inter displaced person ji mayum sura sapa phangdana swaida nairaga khaga sum mangi ama ka chaigi lam khara leigi adi khangna sana bada khar leigi kana gumana helper ga su oiba sat par yum daga nuai tre ta bada hai bada hangoira khu nuai tre maning tamalai baki khoi gi citizen sibu sumaina tawna bra adu werga de khambada whether they are still living or not is a big question in thamjani Ozana hozi legal remedy mayam phazana highlight to bigre mathangda oza Kangleipal lak chege ozana haibiri mayam legal mayam magi remedy mayam lei batar gasu internally displaced person hozi yam wan lei ribanina legal do gi do chalaga approach to wa sik to wa je ngamdraga ju petition gi matang da di ozana ju panbire ozade khangjani muzi kari popular government lei ram batar ga di or akhoi political leaders sing sina yang pamiyeng se si khangjani ba haibadi internally displaced person moi nuaite moi da mai tawgadamni khotgadamni mayam de hari hoji PR administration leibani na karigma moi lakpa tardi moi na di tasing na pakhatpa ngam gadori bra ozana sai mamang da haibi kiba real IDP sing je kano Churachandpur or somdagi Moreh dagi lakpa sing duni haibiri adu karigumba moi da di resettle ta hongi hai tar di majority kanglup amagi marakta chat khidweni na amu han mama tamda mogi safety ji kyamuk safety di oigadori ba ozagi mot thambi sagi koi ozana su ne gi right to life se si kana na guarantee to dom no kana na pigadom no hai ba si ne ba state na guarantee to dom ne ba aigi Moreh da lei ba mai sing do mabu maning tam na hingan bagi magi security se magi life se security se state na guarantee to dom ne ba state na pigadom ne ba aina logjagadam nateba state na pibigadam neba madu piba ngamdragadi state ama exist tawri natraga tawdi habdugi question du neba sidaida leiri sidi aduna hojike leiriba fibam sidaida nasai aina ju kitang thumjagi duni aikoi hojik leiri sa maitai gi oina di concentration camp amada leibaneba akoina ladies sobo jail amda leibne hai tare detention room amda leibuga chamaneba aduna sigi tangkak sidaida aikoi gi maitai sing sidaida piri ba sekthen maitai sing sidaida otpiri ba neibiri ba mayam khudamoina megi tang ahumda hairasine ko megi tang ahumda ju akoina urisi nomei pai ba mayam kadai waida chen ge haragadi Chuchampur da cheli madu karamba furuk no haragasu India na su uneba madugi matungda lakba Maitai mayam na self defense tongna ba man lokalakpa thoda mayam du da di tungan ba case mayam pa panjala kanda hoji kai hai tare maitai sing si haugat kangkhat pa ngamoi da ba phibam amada perform amada thambiri ne ba aduna sigi tangkak sidai da
ख्वाइदगी हेना लुरेदी गवर्नर इन काउंसिल से थबक तवे तौदे हामनदे को फजना थबक तौरी मागी तवम थोपसिंग मागी लखनफम थोप थौदांग बै लोकलीब लुरीदी मतम सिनेब मतम सिने हाइदी IDP सिंग से 2023 की मे दगी चलखरेब अदुगा गवर्नर इन काउंसिल ना लाइजना थेंगदरब मतुंगदा हौजिक सही म फारकदौरेब सिगी चही म जा गवर्नर इन काउंसिल दी तेलम बयायब अदुबा IDP सिंग सिददी याम सांगेब अदुना ngasai अखोइगी केनोना अखोइगी मरुब लुक्की ना हाइबीगिबदो अखोइ संगाई फेस्टिवल जे लोइरजु इहौ तोंनि हाइरागदी हौजिक गवर्नर इन काउंसिल की अरुबा परफॉर्म अमदा लापगी तांकक अमा अखोइ उरकदौरे हाइतारे अदु सिगी फिबम जे आइना ngasai IDP जिगी असेंग नेरेटिव ती चेलेइबा मैतै जिंगजिनी हाइबगी वाफम माइना थमजग्री जे सी गवर्नर इन काउंसिल ना चोइ चांगवनबम चंगेब अरु मयांग येंगबम चंगेब ngasi bokta IDP singsina wajar iba mayam jingse masidaida governor council na yamna serious oina yengba haidi sangai festival thingani na haibase hayeng ekta sangai festival horum dai haiba na teba sangaba matam ma pigiba matam du daida leiriba governor in council na madu yamna serious oina lawra kanda apen pen da mayam sing do tatok tasin tong naramagadi ngasi gi laiba yongsi लामदबसु याय हाइतारे अदु ला इजिनदी पेंदब मयाम जिंगसे हाइदि गवर्नर इन काउंसिल ददी चही म खकी मतम ओइगिबा अदु IDPs सिंग जदी लैरिबा सही अनि मखाइ अहुम फारकदोबगी थाक अमदा लाअबनिना मोइदन हेन मतम सांगिबसे सिगी लैरिबा परफॉर्मजी ngasi गवर्नर इन काउंसिल जिना मुन्ना येंबिरकांदा IDP सिंगी मणिपुर ngasi इरांग लैरिजा IDP मयाम जिंगसिगी ओइबो परफॉर्म जिनत्रो अदु ओरगदी सिगी पोचिना ममांग थारकांदा सिदैदा हेना कुपथना नैनरकांदा ngasai legal gi oibo pot me ama ngasai ozana ju haibi ko leibak ama ngalakpodadi political oibo angle amada yengak patai ko madu yenghau da taragadi chapchabida aina si hairi aduna si hairi na chatpasu yaraktaba condition leibang ngalakpodadi madugi perform adum leineba aduna sigi perform jidaida IDPs mayamgi issues hai yamna serious oina akoi gi leiriba government na governor in council jina yengbidragadi IDP sing si masai habi gi dongna sangai festival loiraga su akoi ne he jum hanjindribo chatlagani hairagadi laiba akoi gi keno se iho se yamna political oire aduna governor in council na yamna he na kupthana khallakanda mayam singsina pamisi karino haibadu munne yenga kanda thau tau du taragadi asiba mi ma da hanjan net lagadi ko magi net leba mi dugi khong na ba natana ne asiba mi du di asai china fawra roeba sigi china fawda bigi tangkak to nase IDP singsida da la khragadi net leba mi du khong na ra to kane